Penzi wenye hawajuage ginsi siye tunawasilianaga, wenye biko hasi chini na wenye biko hanze mushimu. Make mtu wa mushimu kumapigilio mbo ginsi tunamupatiaka makulu na anatupatia makulu na tuko inje. Siye tunatumikishaka hii bolo saa chombo. Hii yenye muko naona. Hii sasa tunata ganila mie na mwenye uko kumapigilio tena yuko kumetelo sa event metelo. Sasa mie ninataongea naye mchungi. Masasa rando. Kutari kuvuga chana ni kufata video. Sasa lelo hapa. Bo make hivi tuko naongea, niko nakamata video ginti huko kumapigilio na mimi niko nje ninataonyesha watu ginti tunawashirianaka mutiyo. Sasa mbone huko na waambie ginti kumapigilio hiko. Mapigilio ni sawa tu kiogope. Sasa tutapata Bugatti. Mapigilia zilishafunguka. Tutapata vicha magana mbili. Ndiyo Mungu wanje wewe endelesha kazi Mungu kwashanire mulametulo. Ewo mwali wetu.